Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakanhuan jong ka Kishan Enterprise Shillong, kalapan syai bakadai tang kakanhuan ka basu penyat yau, ya ka umdi bilor ne ka package drinking water, jong ka company Varun Beverages Private Limited Guwahati, baka umbilor ka balalap hakaway ni ki quarantine center, kabaran hakani nganong ba Shillong, kabalapau bakalakot ka expiry date, kamlong ka basisya, handai kadai tang kajing baklason ya katarek badusnam, na kakarkhana bapenmi ya ka umdi Aquafina. Ya kani kajo lapan syaru da kajing tho da ka company jong ka Varun Beverages Private Limited Guwahati kabalapa ro ringkat da kajing tho syaki bor penya jong ka East Castles District hakaba la kadoru ya katarek balasong ya ka umdi kaba baklason ya ka expiry date.